Ja Novu godinu slaviti neću. Ali ovo ni nije neka novost. Ja na doček ne idem još od srednje škole. Tačnije od one godine kad zamalo da se svi kolektivno isposvađamo, jer jedan hoće u kafanu, drugome odgovara kućna varijanta, treći bi na planinu, a niko ne zna ni šta ni zašto čeka tog posljednjeg dana u godini. Rekla ja svima, znate šta, ja ću lepo sa mojom babom da slavim, a vi kud god ko hoće. Oni mislili, šalim se. I evo, par godina kasnije, ja i dalje pamtim taj doček sa mojom bakom kao najjaču stvar na svetu. A mislim i da je ove godine vreme za reprizu. Kad već nema snega da nas podsjeti na dečje radosti koje su nam štapom i kanapom priređivali odrasli, hajde bar da prigrlimo zahvalnosti nama najbliže, pa da se svi zajedno prisjetimo lepih uspomena koje smo stvorili, darivajući jedni drugima ono najvrednije što imamo, svoje vreme. Niko ne zna koliko ga je kome još ostalo. Srećni praznici!